India Ming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kembali mentasi yudan ni apa ka Saint Khasi College ani bos long. Te ngasko abar penpau ba yudan ni perkini kini kai ni ru beri joka Saint Khasi College. Beri sibon pelak ni sebab yang ni film dak skip. Tengok ba kawai ko betul sepi ba kan ka film dak skip ni shoot nokong hang ni ma khabar te kasi menokong bang ye shoot hang ni kabar tingi kan kawai ni ko ka subhai phi do syagani ka berpeni ni screen aduk pra tarik Oktober arja raksa ang tipo biju sana mahal. Dengan syukur sampai pi berkat dari lapanwan pelaksanaan kapor tewan kanang kalau nggak tak support nak kita pilates pada mata jungi dukum jo te sekawai ngadap biji semua mah ni wan kanang ni kapor ni ai kalendai pi tangi tai ni lapan ai nomla ai tani ida te wi token balapan ai ban omta te publish pun ba pelaksanaan sebai ni ba publish pun apply ni ru jaga kan shoot atau kapor te nak kalian terpilih ada pidan event ya keren tu sebab shoot island ke jing kita buat kita yang ni belum ngomong sukses but ni sebenarnya lu yang kecing yang kecing pada seperti jong ki crew member jong ka skip ban wan ni kendu ini kena kai nama ba nomor tam ba tiga first instance ba shoot ini film ka yang ni college college but ni dak da kecing kerman ba kerku ba ni film ka long ka sukses